Mbunge wa Matungulu Stephen Mule na wase savali ya kulicha Mbai ya Mukamba silikalini yokita ye Mokoni chama cha Wiper ungua Kalonzo Musyoka. Mule ni waweta kanasi kalo ila medhito maitwa isi tisia mana na maisa itikila ukilavo Mbai ya Mukamba itena utalo musyo wa tongo silikalini. Ayongela kanaki kalo cha iyo cha kumunenga Professor Philip Kaloki mwanya wa kukitia kwedho wa munini wa Gavana Musini munene wa Ilovi na wa mama matunda ala chama cha Wiper kiende kukitia. Ndeto siyake ni kwa tuwemba une mbunge wa Mbakasi ya Dhio Julius Mawathe na Kebon Vice Motesia na kutuna ngangewana kwa oli. Chama cha Wiper no mwende na ukunia chama kim malevendi no sokoni munene vala muimba wa Matungulu Kuweta kanani mwende na twaise unene nyena kuikithia kana utalo munene wa Mbai ya Mukamba kana tongo imakamba wisilikalini ati atoeke ya Mukamba and then deputy governor wa Ilobi ave ingwe na mwiyo zumi baloma ande wa Mule wa kwegi yangu na rumu ni be ya kamba tatu Mawathe, Kalonzo na Mule. Aninya ni chief negotiator. Kwa hivyo hatutaki maneno mingi. Mbai likale itina mheshimiwa Kalonzo. Na tuilumya na tuima ngabalatu wendete. Kama jamii tutakaa nyuma ya chama Wiper na tutakaa nyuma ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mule thingilila kanaki ni kirelo kinene cha kukithia kana Mbai ya Mukamba thiva mwende ni wa usakwani munene na ingi kana mbomba no cionthe ila me kwithwa maitwa ise cia unene nyane cia muvo na wona kila me unene ne cia ni connect Mbai ya Mukamba. We have been sitting for the last almost 2 weeks na mheshimiwa Mawathe tuisubia Mbai ndikaange na we have had so many meetings with peaceful and ikwatia Mbai no ni kuanika ni mumbiki aibu pikalei tukwatene tambai na tandu ma ithiomwe owe kwa tomba uni mbunge wa Mbakasi ya Dhio kuya musini wa Ilovi Julius Mawathe ola kwasa na mumaisa itikila ona vanini akamba kuendea na uvathulwa nthini wa silikali mekwikithia kana mutonge wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wakwata mwanya wa munini wa Raila Nundo mekila chama yisi mezelaba na kayisi laba mengokela ba makamwende boide baumbe ino mama tangilire neza matangila Mbakasi kada si alika ba momonu alikati kituni na tano chao kibila cha deputy governor cha Mbai ya Mukamba kupe kuizela bala Professor Kaloki kile kingi mwetio cha deputy president siwa no to mwita mbona chathi kana mbaba ndo endete na meeting ya gosu ni mutu nga mwana tafadhali mwana mumu mwadhasie okay akona na Mawathe tuthitweke ate kuhutiwa pou pia ndo matembea ko mena ngwaiba out yellow ti white tingiline ti miao tumumanye maikate baidhe nawe maete nundo nisiakwikate mwikate tu maete nundo nisiakwikate mwikata no vala ingi Mawathe wendekethia na gukulia Mbai ya Mukamba kuendea na itha itino Stephen Kalonzo Musyoka aikwa tamba ungwatani ya Kalonzo na Raila na kuendekethia akamba kuyumilia nthini wa usakwani munene na kuikithia kana Mbai ya Mukamba ni ethe wa silikalini kwau nundo matuko kenda mwaiwanana pena kaindo kogitetiwa okasebeka bwa utaenda ikaditiwa kwele vitu azia kasebeka bwa utaenda ikadi no nundo mundu kwenda kata kwenda lotiwa nienda tafadhali matuko kenda mwikeati nikenda bekwati na ngewetu yendea. Mimi nawashukuru sana kama jamii kwa kusimama na ndugu yetu baba yetu party leader wa chama cha Wiper Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, na tunaomba tafadhali tushikane mikono tuhakikishe ya kwamba kama ile tikiti ilikuwa nao 2013 ya Raila Kalonzo tulikuwa nao 2017 ya Raila Kalonzo, tafadhali tunaomba mtushike mkono hiyo tikiti iendelee 2022 alafu tulete kiti nyumbani bila tashwishi. Vilingi wa Mavukuma Matungulu ni kaunti ya Masako nyeni toboni Motesia.